umurongo wa 16 wanakao gato 22 mwanzo tangiriro 22:16 umurongo wa 16 akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala ukinizuilia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki milango la adui zao. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu umeitii sauti yangu. Amen. Zangu soma Bwana Yesu na ufashe 22:16. Aramubwira ati, nirahiye uko Uwiteka avuga, uko ungejeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kumuha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza urubyaro rwawe ruhwanye n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwanye n'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo yetu imejaa furaha, mitima yacu yuzuye ibyishimo byinshi kwa kuona makuu ambayo Mungu anaendelea kuwatenda. kubona iby'Imana kumenya kure. Hakika tunashukuru kwa kutualika na kutukaribisha. Tunejejwe nuko mwaturazitse no kutwiyegereza. Mungu awabariki sana. Imana ibahe. Na tunashukuru kwa muda huu ambao mmeweka wa kumshukuru Mungu, kandi turashima ko uyu mwanya washyizweho gushima Imana kwa sababu ya safari mliyotembea pamoja. kubera urugendo mwakoze hamwe n'Imana. Dakika ambazo wamenipa, Umwanya bashoboye kumpa, kama nitakuja kubakiza dakika fulani, niza gusigaza umwanya muto, nikuje kurudia ule wimbo nasema, muze kugaruka kuri iyo ndirimbo ivuga ngo tangu tumesafiri pamoja, bati ubwo twatangizanya urugendo nawe, ubwo twagendanaga nawe, hiyo unasema ikumbuka hiyo, aho twagendaniye nawe. Sema amina. Ukiwa na muda mwingi ni muza kubona kanya muze kumva. Sifa kwa Yesu. Amen. Ni neema kubwa kualikwa uje tusaidie kushukuru Mungu pamoja. N'umugisha ukomeye umuntu gutumirwa kugira ngo baze kuzamura icyubahiro cy'Imana. Tumealikwa katika mikutano mingi. Twagiye tutumizwa mu biterane byinshi, Tunakuwa na malengo fulani kandi bigenda bigira intego zitandukanye. Lakini huu ni mkutano Ariko iki ni igiterane ambao msisimua mioyo yetu, cyashoboye rwose gukangura imitima yacu, kwa sababu mambo yote yanawezekana kuko ibintu byose birashoboka Yesu akiwa ndani. niba Yesu arimo. Sema amina. Amen. Na hayo ambayo tumeyasikia N'ibyo byose tuvuye kumva yanawezekana itarashobotse, kwa sababu Yesu alikuwa ndani. kuko Yesu yari arimo. Angalau mambo ambayo macho yalikuwa yanaona, Nubwo iby'amaso yarebaga ilikuwa inasema haliwezekani, byavugaga yuko bidashoboka, lakini kwa sababu Yesu alikuwa ndani, ariko kuko Yesu yari arimo byarashobotse. Sifa kwa Yesu. Amen. Neno tunakwenda kuzungumza, Ijambo tugiye kuganira mu mwanya muto, neno linasema ni ijambo rigira riti, kwa sababu umetenda haki. kuko wakoze ibyo. Sema amen. Amen. Kwa sababu umetenda haki. Kuko wakoze ibyo. Hiyo ndio ujumbe. Nubwo ariko butumwa bw'uyu munsi. Sifa kwa Yesu. Amen. Hili si neno lililonenwa na wanadamu mwenzako. Iri ntabwo ari ijambo ryavuzwe n'umuntu nkawe, Ni neno lililonenwa na Mungu. ni ijambo ryavuzwe n'Imana rurema. Sifa kwa Yesu. Amen. Kuna mambo karibu matatu Hari amagambo agera kuri atatu yanayosababisha mtu kutenda. agatuma umuntu agira icyo akora. Amen. Amen. Kitu cha kwanza ni imani. Ikintu cya mbere ni ukwizera. Ukiwa na imani isiyo na mashaka, Ufite kwizera kudafite kugangana kwa kile ambacho Mungu amesema na wewe, kuri iki Imana yavuganye nawe, ukitenda, ugikore, ukitenda, ugikoze, inawezekana. birashoboka. Sema amina. Amen. Na aliyesema na wewe, Kandi uwavuganye nawe, kwa sababu umetenda hayo aliyokuambia, kuko babashe gukora icyo yakubwiye, kuna kitu anafanya. ko hari ikindi azakora. Sema amina. Amen. Kitu cha pili ambacho kinawezesha mtu kutenda Ikindi kitabishoboza umuntu gukora ni kutii. ni ukumvira. Sema amen. Amen. Unapotii, Igihe wumviye, yule uliyemtii, urya wumviye, yule unayemtii, urya
kuzawidia kwa sababu umemtii. hari igihembo azamuha kubera ko wamwubashe. Sema amina. Amen. Na kuna kitu cha tatu ambacho kinamsukuma mtu kupenda. hari ijambo rya gatatu rizatuma umuntu abasha kugira icyo akora, Ni kujitoa. ni ukwitanga. Unapojitoa, igihe umuntu yitanga, kule kujitoa kwa kujya kwitanga kwawe unazaa matunda. kuza kubyara umusaruro. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Na hayo matunda kandi izo mbuto yatakuletea sifa fulani au zawadi fulani, zize bizakuzanira ishimwe runaka kwa sababu ulijitoa. kubera ko witanze. Imani, kutii na kujitoa, kwizera no kumvira no kwitanga, haleluya, Amen, inazaa matunda biza bibyara imbuto, na inamletea huyu aliyeamini akatii na kujitoa kandi bikazanira uryo witanze kandi akizera kuishi maisha ya sifa, kwinjira mu bihe gusa byo gushima, akisema kwamba avuga ngo kumbe sikupoteza wakati, kumbe sinatakaje umwanya, kumbe njoo ilikuwa njia rahisi. niyo nzira yari bugufi. Sema amina. Amen. Wakati ndugu mmoja alishukuru hapa, igihe umwe muri twebwe yashimaga sinzi ahari, wakati alimuitisha mchungaji akaanza kutuambia vizuri, ubwo yabazaga pastor ati tugire neza, uliitwa wala warahamagawe cyangwa warahamagaye, wala hatuko mjini, turi mu nzira cyangwa ntituri mu nzira. moyo wangu ulilia sana, umutima wanje wayisubira, lakini nilimshukuru sana, ariko najanesheje cyane kwa namushimira, sababu alifungua moyo wake akasema cheniki, kuko yakinguye umutima akabwira ku mutima, alitupa haya mbali, nuko yahise yabitereye kure, akasema jinsi mambo yalivyo, avuga uko ibintu bimeze. uko wapi ndugu? Anafanana kama Petero. Ameze kama Petero. Siku moja Petero alimwangalisha Yesu. Umunsi umwe Petero yicaje Yesu aramubaza, Tuambie vizuri, tugire neza Yesu, tukufuata, twebwe bagukurikiye acha leo tugasiga byose, itakuwaje? niki tuzaba. Sema amina. Amen. Mungu akubariki. Imana ikweze kwisha. Haleluya. Amen. Sasa tuzungumze kwa mambo haya, Reka rero tuganire kuri aya magambo, kwa sababu umetenda haya. kubera ko bakoze. Kuna wale katika maisha walijaliwa na kumsikia Mungu, Abantu kuva bavutse bahamurisha kumva Imana, wakasikia kabisa Mungu anasema, kandi bakumva Imana akiravuga. Ibrahimu alimsikia Mungu, Imana Abrahamu yumvisha Imana, watumishi wengi wa Mungu walimsikia Mungu, abakozi batandukanye bamwumvisha Imana, kuna wengine wengi hata leo wanamsikia Mungu, hari abandi kugeza n'uwo bumva Imana, anasema nao waziwazi, kandi Imana isivugana nabo neza neza kupitia neno lake, binyuze mu ijambo ryaho, katika njozi, cyangwa mu ndoto, anazungumza nao, cyangwa akaganira nabo mu bundi buryo. au ni wamoja tuwaweke, abo ni igikundi kimwe kiri aho. sema amina. Amen. Na kuna wengine hari abandi wao Mungu wasemake nao kwa njia hii, Imana ntizivugana nabo muri ubwo buryo, anawapatiaka tu mzigo. Imana gusize bikoreza umutwaro. Amen. Amen. Wanasikia wanalemewa, bakumva gusaba yabemerewe n'uwo mutwaro, hawawezi kupumzika mpaka wakati. ntibashobora rwose kuruhuka batarakora icyo ngicyo kibareba. Hao ni wakina nani? abo ni bande? Hao ni wakina Nehemia. Ni ba Nehemiya. Soma kitabu cha Nehemia. Soma mu gitabo cya Hakuna Nehemiya, hata nafasi moja utakuta nta hantu namwe uzasanga sema Mungu akamwambia Nehemia, ngo Imana ibwira Nehemiya, la hata ntawe uzabona. mwenyewe aliambia Nehemia, uwabwiye Nehemiya alikuwa mwingine mtu tu, n'undi muntu gusa, alikuwa kumwambia mahabari yaraje kusamuganira inkuru z'i Yerusalemu, jinsi kwao huko ingene habaye. Nehemia akakuwa na mzigo, Nehemiya agira umutwaro, akachukua muda wa kuomba, afata umwanya wo gusenga, hata katika maombi yake habe no mu masengesho, hakuna kitu Mungu alimwambia. nta kimana yavuganye Sema nawe. amina. Amen. Akalia, ararira, hakuna kitu Mungu nta alimwambia. kimana yavuganye nawe. Mungu alikuwa anafanya Ikimana yavuganye kupatia mzigo. yayikoreza gusa umutwaro. Tumpe Mungu wetu tu. Amen. Haleluya. Amen. Mpaka Nehemia akasimama, kugeza ubwo Nehemiya yahamutse akaenda. aragenda, Kitu chenye alikuwa anaona, ikintu yari kubona alikuwa anaona mkono wa Mungu yari kubona ukuboko kw'Imana katika yale yanayo. muri ayo yose ariko anyuramo, Akifanya akipiga hatua, yateye intambwe anaona ninaenda. akabona Imana biramuzi. Sema amina. Amen. Akipambana na vijana kwa nuko Mungu, yahanganye n'ibyaha bimuteye ubwoba, anaona vinampisha. akabona bimuhaye inzira, Hata kama Mungu aseme na mimi, akavuga ati nubwo Imana itambuye naje muri jwe, hata kama simuona, habe nubwo Imana itari kutubona kuko mkono wake ariko ukuboko kwayo mkono wake umaini. ndakubona neza imbere yawe. Alipofika huko kwao, ageze iwabo akatembea, arazenguruka, macho yake yakaona yale mazito, amaso yiwe abona bijya biremereye, akaanza kuambia watu, atangira kubwira abantu, wakajipanga mzuri. nuko baritegura. Lakini siku moja asubuhi, ariko igitondo kimwe wanaanza hata kuanza, batari baratangiye, wakakuja kumwambia hivi, baza kumubwira ngo yenyewe ulisema ibyo wavuze tunaona haiwezekani, turabona bidashoboka, ngoma ya
hari amacukiro kuko mabuchafu hari umwanda hatujui kwenye tunaweza kuanzia tuzi naho twagera naho tuzusiriza. Nehemia tu Nehemia arababwira ngo Mungu wa mbinguni Imana yo sema amina atasababisha mambo haya yatendeke, anasohoza ibi bintu biba. hakuambia tu Mungu anaendelea Ntiyavuze Imana yarambwiye ni waambie ngo babwire oya lakini muziko ariko umutwaro sema amina akamwambia Mungu wa mbinguni ariko Imana yo mwijuru yule Mungu mwenyewe niliona mkono Imana yagiye mu kuboko kwa sema amina ambaye amenifikisha hapa Imana igejeje atasababisha mambo haya azatuma ibintu byose bikorwa. Musu mmoja ambaye alikuwa kama nabii muntu we wameze nk'umuhanuzi jina lake Shemaya witwa Shemaya. woga ilishamwingia Ubwo bamaze kumutera kuja kumwambia atakubwira Nehemia mimi naona ateje ko hakona hapa hivi hano hanze tuko vibaya ibintu bimeze neza. mtu ulikute kanisa Wigasanzwe mu rusengero usange wihema kwibira. Nehemia anasema Nilipomwona ati nitegereje Shemaya nikaona haiko Mungu anamwambia ubona yuko atari Imana yamutumye. nikasema mtu kama mimi Ndabwo umuntu uri haje sema Amen. nijifiche nje kwihisha. sema amina Amen. akamkatalia Aramani sikiliza nikwambie iva kubwira kule kujitoa kwa Nehemia kujya kwitanga kwa Nehemia ilisababisha mambo yatendeke kwatumye ibintu bikorwa na aibu ikatoka kandi isoni ziva ku bwoko. sema amina Amen. kujitoa Kwitanga. lakini acha turudie kwa Ibrahim Ariko reka tugaruke kuri Ibrahimu. Ibrahimu wakati aliitwa na Mungu alimsikia ubwo yahamagarwaga n'Imana yarayumvise na alipomsikia kweli kwa imani akasimama kandi ubwo yamwumvaga yarahanuze akaenda sawa mwingine ajue kujana agenda atazi yaja lakini sauti ya Mungu ilikuwa pamoja ariko ijwi ry'Imana ryari kumwe nawe. alipofika ndani ya ile nchi Nuko ageze muri icyo gihugu yenye Mungu alimuitia Imana yari yamuhamagariyemo. sema amina Amen. kitu cha kwanza alifanya Ikintu cya mbere yakoze na si Mungu alimwambia kandi si Imana yamubwiye ngo agikore lakini wewe ariko umutima we ulimsukuma kukifanya wamuhatiye kubikora ikasababisha Mungu afurahi. bituma Imana inezerwa. Alipofika Beteli Ageze i Beteli katikati ya Beteli na Uzi hagati y'i Beteli n'Uzi akamjengea Mungu madhabahu yubakira Uwiteka igicaniro. na madhabahu inamaanisha Kandi igicaniro kivuga kumpa Mungu nafasi. tuwezi Imana umwanya. Sema amen. Amen. Mungu nimefika Imana nahashize lakini ariko wewe ndio utawala ni wowe uzategeka wewe wowe uzayobora byose. kisha kutoka hapo Nuko avaho akaenda kasini agenda ahandi hantu. mjukuu wake Umwuzukuru we jina lake Yakobo witwa Yakobo anakimbia ahunze akakuja kulala kwa hiyo sehemu nuko aza kuryama hadi igicaniro cyari kiri. madhabahu haikuwa tena pale. Igicaniro cyari cyararanga imyaka ibaye myinshi. Sema amina. Akakokota tu jiwe Nuko afata ibuye gusa ararisegura. haleluya alipolala Nuko akira mbingu ijuru rirakimuka. sikiliza Ukakubwira akaona wamalaika abamarayika wako wanapanda barazamuka bazamuka tena wanashuka abandi bariko bamanuka. hakuona wanashuka Ntiyigeze abona bamanuka na wanapanda nyuma bazamuka. Oya aliona ahubwo nabo bazamuka tena wanashuka bakomera kandi bakamanuka wanapanda kutoka wapi bakazamuka bava he. haleluya yake ile madhabahu alimjengea Nuko icyo gicaniro yarazamiwe. Mungu alimwambia wamalaika Imana yabwiye abamarayika bakia pale ngo twazikomeze mukirinda Mungu unakontrolea uzokomeze murindiwe rero. sema amina Nuko abamarayika bakubaho kwa sababu Mungu anaheshimu nuko abamarayika ndemera bakubaho kanenda nuko abamarayika barahamuka nuko bituriyeho acha kuona mtukuu wa Ibrahimu nuko umwuzukuru wa Ibrahimu arahaza anakimbia uwaruhunze. sema amina Amen. usiku na mkutano Ubwo umwizera rusange akilala ajya wamalaika abamarayika barabasanga Yakobo umwuzukuru uyu ni umwuzukuru wa Ibrahimu uyu ni imwe y'amaraso ya Ibrahimu. sema amina Haleluya. mbingu ikafunguka Ijuru rirakinguka akawa na usingizi mnono agira ibitotsi sisa ndoto nzuri araruka neza alipoamka abyutse aratakuwa alikuwa na kitu moja katika safari yake hari ikintu yari afite gusa mugenzi we kimwe chupa ya mafuta ya Elai icupa ry'amavuta ya Elayo angalau alikuwa
habe Mungu akamutarakia kenye mugeni lakini akasema ariko aravuga ngo huyu Mungu mwenyewe usikandiye tena sema amina acha na mimi kile nilicho na kile kama hicho ufite akaimimina juu yake nuko akataya amavutamira kuri cyane cyane sema amina bila kujala sema asiyitari kubindi bintu kesho ya kuwaje azomenya ko cyo bizagenda mu safari ngani na atiyatari uremere tugenda sema amina amena yamavuta Mungu wewe ambaye ni akakuwa mandiye te hano wangu haleluya chinilinda huko ninakwenda nuko mundiniro mugendo giye hata wakati nitakapokuwa kwenda kazanga chochote tenyewe kwa lakini Mungu alisema alikitima na ile hapo alikuwa na imani tiba bebe kifataka kukomeza Mungu akasema acha nimfuatie na mimi mali yangu atareka mgeni tena alikuwa amekwisha kupata ile hadi yake yanapojea miaka isezerano ngiwe y'imyaka myinshi sasa alikuwa anaanza kukomaa isake nawe atangiye kujiruka kicheko cha nyumbani naigeze ibitwenge byo mu nzu bikwiye Sara anacheka Ibrahimu Sara agaseka na Ibrahimu agaseka Mungu wetu bakavuga atakaga huyu Mungu wetu uyita muri Imana yawe hawezi kusema wao pia ashobora kutubesha mwanadamu agaruka huyu ni Isaka uyu ni Isaka afite mu rugo katika tumbo la Sara uvuye mu neza kwa furaha yao ya kila siku cyari ibyishimo bya buri munsi Mungu akamwambia Ibrahimu bali bila Abrahamu nataka uende kujitolea mtoto wako uje kumtambira Isaka tena utaenda kumtolea mahali nitakwambia kandi batakumukambira ahantu ndakukubwira sema amina nasikia ni si rahisi aravuga ati ibintu birakomeye lakini kwa sababu ni Mungu alikuwa amesema ariko kuko ari Imana yari ivuze akaona hawezi kumtoa Isaka tu abona yuko adatamba Isaka gusa akataka kila chochote atakachokitumia ashaka icyo azakora cyose kiwe kitu cha thamani icyo azakoresha cyose kizaba cy'agaciro akaanzia kwanza kufikiri juu ya kuni atangira gutekereza kwanza kumva huko kwenye Mungu alimwambia iyi Imana yari yamubwiriye ilikuwa maporini hari mu mashyamba angekuta zingine kuni kandi iyo hari izindi nkwi lakini akasema siwezi kupata kuni ariko aravuga ati ntabwo nzipfa gusigira gusa inkwi kuna ziri mu miti mashyamba yenye alikuwa alipanda karibu hari ibiti yari yarateye iruhande rw'urwo miti ya mawe ibiti byitwa ngo ibiti by'inkomere miti ambayo inakuwa inamletea kivuli ibiti byageza bizana igicucu kizibiwe chenye alikuwa anapenda kukaa pale igicucu yishimiraga kwicara munsi kwa yaho malaika walimtembelea hamwe n'ubwo abamarayika baze ubwo bamusuraga ntaho bamusanze ile miti ivyo biti ilikuwa ya kufurahisha byari biti binejeje akasema aravuga ngo kwa sababu kila sadaka inatolewa na kuni kuko isadaka yose itangwa ikerekejwe n'inkwi acha nikate hii matawi ya hivi aravuga ati amashami ya kino giti ndayakokora sema amina akakata kwanza hiyo matawi akanyuma ya mashami yariye igicucu bila kujali kile kivuli cha atitaye ku gicucu cyahoraga kimutwikiye kisha kulikata kwenye basoa amaze kuyatemagura arayasatura akafanya siku chache anangoja hizo kuni arinda za kwiziruma sema amina siku ikafika umunsi uragera akakamata zile kuni afata za kwi akawabebesha watumishi wake ahamagaza abakozi biwe pamoja na mwanaponda hamwe n'ingamiya wakashika safari siku ya kwanza uko bagenda ubugenzi bwa mbere sema amina na mwimbaji katika nyimbo za wokovu anasema muri icyo muri nibuza bakateza walikuwa wanatembea katika pori ya miti ya mikwaju ngo bageze bagendera munsi y'ibiti by'imikwaju mushishi sema amina lakini uko moyo wake ariko umutima wiwe kile Mungu ariko Imana mwenye aliyeahidi Imana yasezerana anasema tena nimtolee mtoto wake yambye kandi ulitange n'Isaka n'Isaka kumtii Mungu kubaha Imana anasikia kitu cha thamani yumva yuko icyo kintu kirenze Isaka sifa za Yesu akaenda alipofika mahali ageze ahantu akawaambia watumishi wake nini mpaka abwira abakozi biwe ati musigara tunaenda twende turagiye kuramya Imana kisha tutarudi tumubwira tubagaruke tubasange hano uko kuvuga ilikuwa neno la imani ryari ijambo ryo kwizera izihirishaye kwamba igaragaza ko Mungu aliyeahidi Imana yasezeranye akanipa huyu akambika Kaisa hata kama anasema nimrudishe hari mu bwibuzo bwo gutandika anaweza kumrudisha yo kongera kandi kamugarurira
walipoachana tuna wote nuko batandukanye gusa n'abakozi babo. Isaka akamuuliza. Isaka aramubaza ngo Sasa kuki tutusahau? ese mubyeyi hari ikintu twibagiwe? Nini mtoto? Atese niki? Tulisahau. Ati twibagiwe umwana w'intama Wa kumtolea Mungu. wo gutanga w'igitabo. Hilo tena lilikuwa neno la kutetemesha. Iyo kandi ryari ijambo ryatumize Ibrahimu mu mutima. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu alisema, nta umukozi umwe wavuze ngo unapaswa kumwamini Mungu ugomba kwizera Imana mpaka hii koloni vertebrale yako kugeza mu mutima w'umugongo, inatikisa. kugeza mu Wakati naitikisa kwa imani, igihe umutima w'umugongo ujugumishijwe no kwizera, kitakachotendwa na imani ikintu kizakorwa n'ubwo kwizera kitampatia Mungu utukufu. kizaheshima n'icyubahiro, Si katika kizazi cha mtu, ntabwo ari mu rubyaro rwawe gusa, lakini na kizazi chote kitakachofuata. n'urubyaro rwawe Nao watoto wako nao wajukuu n'abana bawe n'abuzukuruza n'abandi bazakurugezaho. Sema amina. Amen. Akamjibu Isaka, Abwira Isaka, sema Mungu atatupatia mwana. nawe Imana iriyongera. Sema amina. Amen. Alafu wakaendelea. Nuko barakomeza, Walipofika huko bagezeyo akamjengea kwanza Mungu sababu yubakira Imana n'igicaniro huko kwenye mlima Moria. ku musozi wa Moriya. Unajua kwenye mlima Moria Muzi umusozi wa Moriya cho kilikuja kugeuka ile parcel ya Arauna niho hubatswe ikibanza cya Arauna, ndio kwenye Daudi ndio kwenye Suleiman alijenga hekalu. niho Salomoni yubatse urusengero. Tuko pamoja na Mungu. Amen. Na sio mbali sana na Golgotha. Ntabwo ari kure cyane Ni n'Igorogota, hapo hapo. naho hafi yaho. Unasikia alichokitenda Ibrahimu. Muzi icyo Ibrahimu yakoze, Kilikuwa na impact vizazi mbele. ni ukuvuga cyari gifite ingaruka ku bana Leo bazakurikiraho. tunasema habari zake hapa Kayoro. Uyu munsi nicyo gituma tuvuga aya makuru hano Kwa Kayoro, sababu ya kwa sababu Ibrahimu alimutii. kubera yuko Ibrahimu yumviye Imana. Ukiamua kumtii Nuhitamo kumvira Imana, itafanya impact hata kwa wale wa bizagira ingaruka ku bazagukomoka. sifa kwake. Amen. Alipomtia tu ya yule basi. Nuko amushyize muri icyo gicaniro, Mungu akamwangalia. Imana iramwitegereza. Ibrahimu anataka kuwa kwanza. Ibrahimu urashaka kwihitira? Anataka ndio kuwa kwanza. Ibrahimu urashaka kumuba wa mbere? Ndio. Ati Imana iramwitegereza wa mbere Ibrahimu. Sema amina. Amen. Kwa sababu Mungu angeacha kutoa mtoto wake. Iyo Imana ireka Aburahamu agatanga umwana Isaka, Kwa sababu angefanya kitu ambacho hata Mungu hajafanya. ni ukuvuga yarabaye akoze ikintu Imana itari yakora. Mungu akamwambia usinzire. Biramubwira ngo reka ubwire icyo utwara umwana wawe, Tazama kondoo wale. dore intama inyuma yawe. Alafu alipotazama nyuma Nuko yahindukiye abonye yafize intama, akamfungua. nuko arayihambura, Akamfungua. araza kandi afungura Isaka. Wote wawili wakamtolea Mungu. Nuko bombi na Isaka batanga ka gitambo. Tuangalie nyuma kesha Ibrahimu na mtoto wake. Reka turebe kino gitambo cya Ibrahimu na Isaka. Sema amina. Amen. Kwenye mlima Moria. Ku musozi wa Mungu alishatenda mambo. Imana yamaze Wao gukora. wanamtolea Mungu. Kubera kandi Imana Angalia Ibrahimu na Mungu. Angalia Isaka na Mungu. Isaka umutima wiwe. Sema amina. Mungu yuko anasema na Imana akiganira nawe, Mungu akamwambia, Imana iramubwira ngo kwa sababu umetenda kubera ko wakoze iki, kwa sababu umenitii kiasi, kubera yuko wanyubashe kwa sababu umeniamini kiasi, kubera ko wanyizeye kuri ubu rugero, nikubariki nitakubariki, wowe uzaboza umugisha, uzao wako utabariki, urubyaro rwawe uzaboza umugisha, na utatamani hata milango kandi uzayobora imiryango y'abanzi bawe. kwa sababu ya nini? Kubera iki? Kwa sababu umetenda. Kubera yuko wakoze iki. Sifa kwa Yesu. Watu wa Elshadai, Abantu bo muri Elshadai, kwa sababu umetenda kitendo. kubera ko mwakoze iki. Sifa kwa Yesu. Kwa sababu umetii kiasi. Kubera ko mwumviye Imana kugera kuri ubu rugero. Nilisikia kuwa wamoja walifikia kiasi hata cha kupata pesa za zile za kuongezeka. Numvise ejo gutanga ubuhamya ko mwageze ubwo mufata amafaranga byara. Nilisikia moyo wangu unalia. Numva umutima wanje wuzuye amarira. Wakafikia kiwango hicho kwa ajili yako. Bageze ku rwego rwo gufata inguzanyo kubera umurimo wawe. Kwa sababu umetenda. Kubera ko mwakoze iki. Mungu amlaki tena. Imana nteze ibyabo mwenda w'umuntu. Sema amina. Amen. Sasa mmejengea hapa. Siyo mwubakiye hano. Naondoa aibu kwa kazi yako. Mwakuye igisuzuguriro ku murimo wawe. Weka kwenye orodha mahitaji ulio nayo. Fata icyifuzo ufite ushyire ku murongo. Weka kwenye orodha. Ibishyire ku murongo. Mungu anaona. Imana agere ku Sifa kwa Yesu. Amen. Kwa sababu umetenda haki. Kubera ko mwakoze. Sifa kwa Yesu. Hallelujah. Ule ni Ibrahimu. Ubwo ni Ibrahimu. Mwenyewe kusikia. Ubwo bashe kumva Imana. Sasa tuende kwa Nehemia. Nitwinjire
kumvishije kwa Nehemiya. Yeye hakusikia. Iwe ntiyumvishije Lakini alikuwa na mzigo. ariko yari afite umutwaro. Sifa kwa Yesu. Amen. Alikuwa kwa taifa la Mungu. Kandi ubwoko bw'Imana bwari bufite imana. Lakini Nehemia akatenda. Ariko Nehemiya yarakora. Sema amina. Kwa ule mzigo alikuwa kuri uwo mutwaro yari afite. kwa siku tu 52 iminsi 52 gusa wakamaliza kujenga ukuta. nuko bari bashoje kubaka Kufuta milango ya ikinga n'imiryango na kumaliza. ndetse no kuzuza. Ikawa furaha. nuko ari ibyishimo byinshi. Sema amina. Amen. Tuseme nani tuache nani? tuvugende tusigende. Mordecai hakumsikia Mungu. Mordecai ntiyigeze yumva Imana. Esther hakumsikia Mungu. Esther ntiyigeze yumva Imana. Kwanza katika kitabu cha Esther kandi usomye muri Esther hakuna hata jina la Mungu. nta zina ry'Imana ubwaryo usangamo. Sema amina. Amen. Lakini walikuwa na mzigo. ariko bari bafite umutwaro. Kwa sababu ya hiyo mzigo kubera uwo mutwaro Mungu aliifuata. Imana yakurikiye uwo mutwaro. Wao walijitoa. iyo tutarayitanze Siku moja Esther alisema umunsi umwe Esther aravuze kama nikufa nikufa. wabinga ukutane rero Ndio ndio Mungu alikuwa anajua. ibyo byose Imana yari kubikora. Ndio Mungu alikuwa anajua. Imana yari kubyitegereza. Sema amina. Haleluya. Mungu akajitokeza. Imana iraza. Mungu akatokeza. Imana ikaza ukuboko kwayo. Mungu ikaondoa. Imisozi ikugorora. Watu waliokuwa kubera yuko abantu bari bafite umutwaro. hiyo ni kuchangia mzigo pamoja na Mungu. uko ni ukuvuga ngo ni ugusanga umutwaro hamwe n'Imana. Watu wa hivyo abantu bene abo Mungu asemake nao sana sana. Imana ntizivugana nabo cyane mu majwi. Mungu anapenda kuchangia na Mungu mzigo. abashaka gusangira n'Imana umutwaro. Anayetaka tu nairudika. Imana izayabye utegura useka utereka mu mitima yabo. Sema amina. Amen. Unachangia na Mungu mzigo. nuko gatangira gufatikanya n'Imana kwikorera umutwaro. Mtu mmoja hapa Kenya ni pastor hapo Pastor Lai. umupasitori umwe witwa Lai hano muri Kenya. Aliwahi kuja kutusalimu Bujumbura. umunsi umwe yaje mu Burundi kudusura. Kwa kanisa letu. twiganye ku rusengero rwacu. Akatupatia ushuhuda. aduhereza ubuhamya. Wakati alienda Mombasa kuanza kuhubiri. ubwo yari agiye mu Mombasa kujya gutangira umurimo. Alikuwa anahubiri kwenye barabara. yageze kwinjiriza ku muhanda. Mwanamke mmoja umugore umwe wa Kihindi w'umuhindikazi wakati alikuwa anapita hapo anyuze aho akamwambia hivi, aramubwira ngo "Usiache wewe tu na mashida kulalamika kwa barabara. wowe va ku muhanda mw'imutera inkuru genda uze gushaka ibyo reka kurusakaho." Akasikia nuko bimucumita mu mutima hapo aho na hajasema nini. ataramubwira Akaona mwanamke anamke tena. ayibahora wa mugore avuye agiye hejuru yituye hasi. Akaanza kulia, "Unisamehe. atangira kuba ngombwa bari umukozi w'Imana babarira. Unisamehe Yesu." babarira Yesu babarira. Anasema Yesu. ariko bavuze muhindikazi avuze Yesu. Akamkaribia. aramwegera Akamwambia, "Amka." aramubwira ngo zuka. Akamka anafungua macho. arazuka ararambura amaso. Anasema nini? aramubwira ngo zuka. Nikaona mtu mwenye agira ngo wera se sioni hata uso. sinari kumubona habe mu maso ye. Sasa nikafikiri ni Yesu. akitekereza ko ari Yesu. Sasa nataka kupokea na Bwana. aramubaza ati urashaka kumwakira nk'umwami n'umukiza wawe? Akampokea. nuko aramwakira. Kisha hanyuma Lai akarudi nyumbani. Lai asubira mu rugo. Alipoingia kwa chumba chake cha yinjiye mu cyumba cyo gusengera. akamwambia Yesu. abwira Yesu ngo Yesu. aramubwira ngo Yesu Ya hapo mimi ati njyewe ibyawe bimaze kumubwira. nimekutumikia miaka yote. njyewe mukoreye ino myaka yose Ninajitoa hata kiasi cha kutukana wanawake. kugeza ubwo abantu barantuka. Sasa wewe unanitukana ndio unajidhihirisha kwa none abari kumvuka n'ukomeje kwiyereka. mimi haujajitokeza hata kwa hata siku moja. njyewe nta munsi n'umwe wari wabiyereka. Asema katika machozi na huzuni. nuko muri ayo marira y'agahinda Akasikia sawa kidanga cha mkono kinamgusa. yumva ukuboko kuje gukora kuri we. Sema bamubwira ngo basi nijidhihirishe kwako tena namna gani? atese kurashaka kandi mubwire muri wewe. ndamubwira ngo ndi muri wewe. Ule mwanamke alimuona ndani yako. uriya mugore yamboneye muri wowe. Sasa unataka nicyo nijidhihirishe kurashaka kandi mubwire niko ndani yako. Amen. Natembea ndani yako. Nataka nini? urashaka iki? Sema amina. Amen. Naye akasema unisamehe. tuzikubita hasi tubabarire. Biblia inasema Biblia iravuga ngo ndani yenu nitaishi. muri wowe muri mwebwe nzatura. Nitatembea. muri mwebwe nzagenda. muri mwebwe Nataka nini? urashaka iki? Mwambie mwenye kwa pamoja. bwire wowe uri impande Mimi rwawe. nakukataza kujitoa. ni iki kiza kikubuza kwitanga? Nini? ni iki Nakukataza kutii. kikubuza kuba? Nini nakukataza kwa? ni iki kikubuza kwizera? Mungu yuko mbali. Imana irahari. Haiko mbali. Imana iri kumwe na Yuko ndani. iri muri wowe. Sema amina. Mwimbaji mmoja huku Kenya ni muri iri nshingano y'amafaranga muri Kenya ndiyo aishi ndani yako. ati ari muri wowe. Ndiyo anaishi ndani yako. ni by'ukuri ari muri wowe. Anafanya kazi ndani yako. akorera
gukorera muri wowe. Mungu asifiwe. Imana ishimwe. Ilikuwa Mungu. Iyi ikaza kuba Imana. Sikuwa ungeendelea. Sinzi niba wari gukomeza. Aile mayalala. Kubera amasukiro ya. Aile mashino. Kubera imyobo ya. Sikuwa ungeendelea. Sinzi ko mwari gukomeza. Aile matia gazi ndio kwa. N'amatia gazi mwari ko mutari uwo munsi. Ungeendelea kweli. Mbese mwari gukomeza. Lakini kwa sababu ni Mungu. Ariko kuko ari Imana. Weka mzigo ndani. Yasize umutwaro muri mwe. Acha tumshukuru. Reka tumushimire tumubwire. Reka tumurire. Sema amen. Hao wageni ni nani? Sema simama na Mungu. Wahamuka.
Sifa kwa Yesu. Hata na Ibrahimu alikuwa na machozi moyoni. Habe na Ibrahimu yanakukamarira mu Lakini Mungu alishtuka. Atimana yarabiyetse. Kama una kitu kio kinakusukuma kulia. Niba hari ikintu kirugutera gutera kurira. Hata iwe umelia miaka. Nubwo waba waragize imyaka myinshi. Mungu wa Ibrahimu, Imana ya Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Imana ya Yakobo, Baba wa Bwana wetu, Imana y'Isema wote Yesu Kristo iri hano ili afanye kazi. kugira ngo ibashe gukora umurimo. Sifa kwa Yesu. Tutamwinulia Mungu mkono. Reka tuzamure ibiganza byacu. Tunakwenda kuomba. Reka Mungu Baba, Mana yacu uko iri hano. Yesu Kristo, Yesu Kristo uko uri hano. Roho Mtakatifu, Mwuka wera uko uri hano. wamalaika wako, Abamarayika b'ijuru wako bari hano. watoto wako, Abana bawe tuko natwe turi hano. tunakuruhusu Turaguhaye fanya kazi. kwa umurimo. Panguza watu wako macho, Hanagura abantu amarira. panguza watu wako macho, Hanagura abantu bababarira. zingirisha kila aina ya mizigo, Dasaye imitwaro mikore. zingirisha tena sasa, Pika iyo mitwaro. wabaki tu na mzigo wako, Basigare umutwaro wawe Kristo. kwa sababu mzigo wako Kuko umutwaro wawe hainemezi, ni mwepesi, ni mworoshye, ni mwepesi, ni mworoshye. wabakie tu na mzigo wako. Basigare umutwaro wawe.